استفاده تکنولوژی معاصر و توسعه امکانات ذهن صنعی در جهان امروزه از مسائل اساسی به حساب می رود و در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 16 دکبر سال 2025 مخصوص تاکید گردید. در ساحه اقتصادی اجتماعی مملکت در اساس نشاندهنده‌های پیام‌های هر ساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و تطبیق برنامه‌های دولتی تکنولوژی معاصر وسیع استفاده می‌شود و این روند نتیجه‌های مثبت به بار می‌آورد. از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در دوره سال‌های 2025-2030 سال‌های رشد اقتصاد رقمی و اینواسیون در سمت جاری نمودن تکنولوژی رقمی در اقتصادیات و با این راه رشد دادن اقتصاد رقمی، تطبیق نظام پرداخت‌های غیر نقدی، کاهش دادن عامل‌های انسانی و پیشگیری نمودن عمل‌های کرپسیونی تدبیرهای مهم سریوقتی عملی کرده می‌شوند. اقتصاد رقمی در شرایط جهانی شوی با یکی از عامل‌های کلیدی رشد استوار کشورها تبدیل یافته است. در پیام‌های سالانه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان مسئله رقمی‌کنی اقتصاد و جاری نمودن تکنولوژی‌های اطلاعاتی همچون سمت افضلیت‌ناک سیاست دولتی تاکید می‌گردد. این روند برای بلند برداشتن رشد اقتصادیات و ثمراناکی اداره‌کنی مالی دولتی همچنین برای بهتر گرداندن صفت اهالی اهمیت استراتژی دارد. جاری نمودن اقتصاد رقمی امکانیت می‌دهد که شفافیت خدمت‌رسانی‌های دولتی زیاد و سطح کرپسیونی کاهش یابد. در این برابر ثمراناکی اداره‌کنی مالیوی را تامین می‌نماید. در پیام نوبتی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اشاره می‌شود که پیشرفت با سرعت تمام ساحه‌ها از اقتصاد رقمی وابسته بوده. آن همچون ثمراناکی فعالیت کاری را نشان می‌دهد. ضرور است که جهت گزارش به اقتصاد رقمی اینترنت بلند سرعت تامین گردد، زیرا آن می‌تواند به بنیاد انفراستراکچورهای رقمی مساعدت کند. در این نوبت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان نیز در پیام نوبتی خود به آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص در سمت اقتصاد رقمی توجه خاص دایر نمودند. علالخصوص سپارش دادند که وزارت رشد اقتصاد و سودا و اگنتی اینواسیون و تکنولوژی رقمی در یکجایی با وزارت معارف و علم جمهوری اسلامی جهت آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص در سمت اقتصاد رقمی چاره‌های ضروری اندیشند، زیرا متخصص می‌تواند تمام سمت‌های فعالیت را درک نماید و برای پیشرفت آن سمت‌ها کوشش‌های خود را به خرج دهد. توجه پرزیدنت کشور در پیام نوبتی بیشتر به سمت رقمی‌کنی و ذهن صنعی اینچنین گزارش به اقتصاد رقمی خیلی زیاد بود و هدف اساسی حکومت کشور در آن است که ما باید هر چه زودتر به روندهای رقمی‌کنی اینچنین به اقتصاد سبز توجه خاصه ظاهر نماییم، زیرا آن می‌تواند به تمام فعالیت کاری مساعدت کننده باشند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که حکومت مملکت باید سمت‌های افضلیت‌ناک رشد تکنولوژی رقمی و ذهن صنعی، صنعتی‌کنی با سرعت با استفاده از تکنولوژی معاصر، ادامه اصلاحات اداره‌کنی دولتی، دستگیری صاحبکاری و بهتر گرداندن فضای سرمایه‌گذاری را باز هم تقویت بخشد. با اندیشه سرور دولت در این روند با اداره‌کنی ثمراناک کارخانه‌های دولتی، رشد اقتصاد سبز، گزارش به مدل اقتصادی با دانش و نوآوری اساس یافته و دیگر عامل‌های مهم باید اعتبار اولین درجه داده شود. پیشرفت با سرعت تکنولوژی رقمی و ذهن صنعی در جهان معاصر تقاضا می‌نماید که این دستاوردها در همه ساحه‌ها ثمراناک استفاده گردند. پیشوای معظم ملت با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و با کلی مردم کشور پیام خود را ارائه می‌نماید که پیام پیشوای معظم ملت وابستگی به سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان را دارد و علاقه ما گفته میتوانیم که پیام خود یک نقشه استراتژی دلخواه ساحه‌های اداره‌کنی اقتصادی ملی است و اون هدف و وظیفه و اون پیشنهادهایی که پیشوای معظم ملت در پیامشان به مجلس عالی میکنند البته در طول سال من بعد زینه به زینه اجرای خود را خواهند یافت. جمهوری تاجیکستان در جهت گزارش به رقابت کنونی ساحه‌های اقتصادی ملی به خاطر شفافیت ساحه‌های اقتصاد و مالیه علاقه
қадамҳои устувор гузошта истодааст ва барои ин аллакай якчанд консепсия, стратегия ва қонунҳои ҷудогона низ вобаста ба ин самт қабул шудаанд, ки марҳила бар марҳила амалӣ шуда истодаанд. Дар оянда ба самти зеҳни сунъӣ низ бештар диққатро равона созем, то ин ки ҳоло бибинед дар замони имрӯз зеҳни сунъӣ дар мамлакатҳои дунё бисёр хубам инкишоф ёфтааст ва аллакай зиёде аз хизматрасониҳову ҳатто молу маҳсулотро зеҳни сунъӣ тайёр мекунад ва ба мардум, ба истеъмолкунанда пешкаш мекунад. Дар оянда тавонем тавассути рушди иқтисоди рақамӣ ба соҳибкории рақамӣ низ, яъне ба тиҷорати рақамӣ низ дастёб бошем, чунки имрӯзҳо дида истодаем ки корхонаҳои бузурги ҷаҳонӣ тавассути анамин тиҷорати рақамӣ молу маҳсулоти худро ба дилхоҳ давлатҳо ва ба дилхоҳ мамлакатҳо барои фурӯш мегузоранд ва бисёр даромади хубам, даромади калонам ба даст меёбанд, дастёб мешаванд ва ҳатто онҳо ба як корхонаҳои калон гӯем азимам мубаддал шудаанд ва дар тамоми дунё молу маҳсулоти онҳо харидори худро ёфта истодааст ва дар ин самт низ бояд ҷумҳурии Тоҷикистон фаъол бошад, соҳибкорони мо махсусан фаъол бошанд ва тавонем мо низ ба анамин тиҷорати электронӣ ба пуррагӣ расидагӣ бошем. дар доираи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давра то соли 2030 ҳар сол ҷойҳои нави корӣ таъсис дода мешаванд. бо ин мақсад дар мамлакат шароитҳои зарурӣ муҳайё гардида стратегия ва барномаҳои давлатӣ бо тадриҷ амалӣ мегарданд. стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дуввумин стратегияи дарозмуддати рушди кишвар дар таърихи соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар он ҳадаф ва афзалиятҳои рушди дарозмуддат бо дар назардошти захираву имкониятҳои мавҷуда, омилҳои беруниву дохилӣ ва пешбиниҳои раванди сиёсиву иқтисодии ҷаҳониву минтақавӣ муайян карда шудааст. бо дар назардошти рушди иқтисодиёти миллӣ ва имкониятҳои имрӯзаи молиявӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд, ки аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии кормандони соҳаҳои маориф аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ 25%, дигар муассисаҳои соҳаи маориф, соҳаҳои илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои бюҷетӣ, инчунин стипендияҳо 20% зиёд карда шаванд. музди меҳнати амалкунандаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар кормандони ин мақомот 20% зиёд карда шавад. солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон алахусус таваҷҷӯҳи роҳбари олии кишвар ба соҳаи иҷтимоӣ аст ва ҳамасола ҷиҳати ноил гардидан ба сатҳу сифати зиндагии мардум музди маоши вазифаи кормандони соҳаи бюҷетӣ зиёд карда мешаванд. ба унсурҳои сатҳи зиндагии мардум нигоҳ кунем. яке аз унсурҳои марказӣ ки дар асоси он сатҳу сифати зиндагии мардум баланд бардошта мешавад, ин даромади аҳолӣ аст ва агар мо ба таркиби даромади аҳолӣ нигоҳ кунем, яке аз унсурҳои асосии он ин музди меҳнат аст. тибқи маълумотҳои умури расмии ҷумҳурии Тоҷикистон наздик ба 45% даромади аҳолии кишвар аз ҳисоби музди маош ташаккул меёбад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи сиёсати фаъол дар соҳаи иҷтимоӣ яъне нақши калидӣ мебозад. бояд қайд кунем шуруъ аз моҳи сентябри соли 2026 ки музди маоши ҳадди ақал ба 1300 сомон расонда мешавад. ин як асос барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ва баланд бардоштани пардохтпазирии даромадҳои пули аҳолӣ мусоидаткунанда мебошад. як нуқтаро бояд зикр кард ки яке аз роҳҳои муҳим ва афзалиятноки баланд бардоштани музди маоши мардум ин аз ҳисоби баланд бардоштани тахассуснокии кадрҳо низ дониста мешавад. аз ин хотир он кормандоне ки дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти иқтисодии иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият мекунанд, бояд пайваста аз паси бардоштани донишу малакаи худ бошанд. дар шароити имрӯз ки муҳити рақамикунонии соҳаи иҷтимоии иқтисодӣ ҷое дорад, аз ин хотир кадрҳоро зарур аст ки аз донишҳои имрӯза, яъне аз технологияи рақамӣ бархурдор бошанд, то ки мин баъд баланд бардоштани музди маоши онҳо дар заминаи баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат имконпазир гардад.
дар баробари ин бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоии табақаҳои осебпазири аҳолӣ аз 1 сентябри соли 2026 нафақаҳои суғуртавӣ меҳнатӣ ва иҷтимоӣ инчунин иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти моддаи 51 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва андозаи нафақаи заминавӣ дар сатҳи таворруми соли 2025 вале на кам аз 15% аз андозаи муқарраршудаашон индексатсия яъне зиёд карда хоҳад шуд. зиёд намудани музди меҳнат, нафақа ва стипендияро сокинони мамлакат аз ғамхориҳои навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон арзёбӣ мекунанд. баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар ҳадафи олии давлат ва ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад ва дар ин ҷода минбаъд низ тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. бояд қайд кунем ки даромади меҳнатӣ дар музди меҳнат ифода меёбад ва музди меҳнат бошад ин намуди асосии ҳавасмандгардонии моддии кормандон ба ҳисоб меравад. бояд қайд кард ки ҳамасола чихеле ки дар паёми пешвои миллат зикр гардиданд, ҳамасола ҳаҷми музди маош аз ҷумла кормандони соҳаи бюҷетӣ зиёд карда шуда истодааст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки пешвои миллат ба соҳаи иҷтимоӣ яъне таваҷҷӯҳи хоса доранд. ин исботи давлати иҷтимоӣ будани ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. пайваста баланд гардидани музди маоши кормандон ин аллакай ноил гардидан ба ҳадафи олии стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 яъне баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ мебошад, ба хотире ки ҷиҳати ноил гардидан ба сатҳи зиндагӣ алалхусус ноил шудани аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ба сифати зиндагӣ ин бевосита аз ҳаҷми даромадҳои пулӣ вобаста аст ва музди маош дар ҷумҳурии тоҷикистон ин сарчашмаи асосии ташаккулёбии даромадҳои пулии аҳолӣ дониста мешавад. паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷати барномавии сиёсати дохилӣ самтҳои асосии рушди сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмӣ ва фарҳангии давлатро муайян менамояд. нуқтаҳои ин ҳуҷҷати муҳим ҳар як сокини мамлакатро водор месозад ки дар оянда аз тамоми имконияти фарогиру мавҷуда самаранок истифода намуда бобати таҳкими арзишҳои соҳиби истиқлолию якпорчагии мамлакат зери шиёри ваҳдату якдилӣ содиқона хизмат намояд.